Бу келмешектеринин фена калплүү олмаганларына Бекирде шубе калмаган эди, чүнки ярамай калплүү олганлар ичде бойле аглап ялварыр, өтмек барасы үчүн бу кадар узун жолларны басып кечер, буалларга түшер эдилерми? Ама Бекир русларга эбет вея жок демеге бир түрлүү жесарет этип оламайды. Ихтияр рус текрар: бизни янына алачаксыңбы, господин?» деди. Бекир яваш-яваш аякка турду, энсесин кашыды, карысынын акыл таанышмаганча бир жаап берип боламайды де. «Сиз отуруңуз, мен evге кирип чыкайым», деп софага тараф адымлады. Бекир янларынан кетер-кетмес Ихтияр рус оглунун якасынан тутуп ону өзүнө чекти, яваш, лекин серт бир сеснен лаф этмеге башлады. «Иван, бу мусульман ярамай адамга окшойт». Ярамай, эпси ярамай. Хо-хо. Амма бу пек ярамай сою, аңладыңмы? Эбет, пек ярамай. Көрдүнмү? Огумузден асыл тиз чөктү. Бизге тутун берди, көрдүнмү? Хо-хо, көрдүм. Көзлерине бактыңмы? Хо-хо, бактым. Көзлери яшланды. Хо-хо. Барымны, жокумну сизге беририм, деди. Эшиттиңми? Хо-хо, пек ярамай адам. Ама бу эпсинден де ярамай, Иван. Эпсинден ярамай. Охо. Не үчүн, баба? О мени алдатып оламас, Иван. Мен эски русум. Хо-хо. Ич олажак шейми мусульман татар русны севсин? Хо, севмес. Эки көзүнү дорт ач, я? Хо, коркма. Эки кулагын дорт олсун, я? Хо, сен мага ташла. Мен агласам, сен де агла, я? Хо, аякларына сарыл, ялвар. Сени урса да ичде сесиңни чыгарма. Хо, ама капыларга жакшы бак. Килитсиз капы бар эсе? Хо, бактым. Анги капы килитсиз? Эписи килитсиз? Таук кумеси килитсиз? Ахыр килитсиз? Килитсиз, Ярамай адам. Хо, пек ярамай адам. Ама Иван чалайым деме сакын. Неден, баба? Айван белалыдыр. Пара эсе тертемиз. Сокарсың жепке. Ого. Бекирнен Эсма софада отурдулар, бираздан да Айше софраны тышарыга чыгарды. Олар ян-янаша туруп, русларга бака оларны ажы эдилер. Бу заваллыларны топракларында чалыштырмага эм Бекир, эм карысы разы эдилер. Ата оларнын сыкынтыда олмалары бу кызгын вактында бойле апансыздан келмесине, Алланын бир лүтфи көзлеринен бака севине огурлу кемселер олдукларынан ич шубе этмедилер. Зенгиндегиледилер, амма уч адамнын уч-беш айваннын тойган жеринде эки бугазга да бир шейлер тапыла билер эди, эбет. Урба меселесини де алете билер эдилер, чүнки бокчаларда Бекирдин эски ве ямавлуу болса да темиз донлары, көлмеклери бар эди. Бербер Асан да ярын бир ара тапса ишинден куртулur, келип сачларыны, сакалларыны кесер, экисини де инсан кыяфетине кетирер эди. Чешмелерде де Алланын суу эксигдегиледи, жуунur, темизленер эдилер. Эн мыйым меселе эвнин нересинде этажаклары эди. Чүнки неде болса олар мусульман дегиледилер. Бекирлеринен бир дам астында ятсалар, явур нефеслери мусульман нефеслерине карышыр, Молла Режепнин айткан жинлери мезарлыклардан чыкар, юрдашларынын Бекирдин эвинде юклаганларын аңлап, эвнин этрафында топлашыр эдилер. Белки де эвине кирерлер, Айшеге, карысына, кендисине саташыр эдилер. Кары кожо бойле түшүнө эдилер, амма Айше бу фикирге тамам эле каршы эди. Заваллыларны пек ажы, яш юреги отка яна. Бичарелерге ич олмаганда суфа четиндеки бош одада о ер олмаса акырда бир ер бермесини бабасынан тилейди. Бабасы ич бир түрлүү карар берип боламайды. Айше эсейиндемейип, көз яш төкмеге башлады биле. Эсма сесini чыгармайып кожасына бакып тура эди. Ниаят Айше: «Ахырнын ичи тертемиз, бир şey olmaz, ахырда ятсынлар, баба», деди. Бекир назарын карысына чеверди.
Олар айванмы? Öyle olsa sofada yatsınlar. Olur mu? Biz musulmanmız, олар христиан. Христиан eseler не olған? Сіз де Молла Реджепнің лафына бақасыныз. Мезарлықта джин пин жоқ бабачығым. Бұларның hepsi uydurma. Sus tövbe de. Tövbe yarabım, tövbe estağfirullah. Ama da belaға урылдық. Ama baba, sizге sofada yatsınlar deyim. Bundan günah gelmez. Ya da sofa çetindeki boş odada. İnanın bana, bunda günah yok babacığım. Nasıl günah yok? Onlar Hristiyan, biz ise Müslümanmız. Öyle mi Esma? Öyle ya. Ama dinleniz baba, sizge bir şey aytacağım, eminim ki kaylı olacaksınız. Ayda ayt bakayım. Gasparalı İsmail Bey Müslüman edi mi? Ah ah ah, emdi nasıl Müslüman edi, kozunu seveyim. Yeçili bir cihan, o Allah'ın nimetinde erenlerinin yolundan ketti. Cafer Seydamet ki bilir. Allah onların kuvvet ve selametliklerini eksiltmesin. Gördünüz mü babacığım? Onların hepsi bizim aziz adamlarımız değil mi? Evet. Ama hepsi de Hristiyan mekteplerinde okudular demek, Hristiyan talebeleriyle bir dam astında yaşadılar, bir masada oturdular, bir kazandan şorba aşadılar. Ama Müslüman değildiler dep ayta bilesiniz mi? Bekir şaşkın alda karısının betine baktı, sonra nazarını kızına ve Ruslarga çevirdi, ensesini kaşıdı. Öyle mi? Öyle baba, elbette öyle. Hiçbir türlü zararı yok. Mesela Cafer Bey'ini al. Cafer Bey Fransa'da, Paris'de okumadı mı? Fransızlar da Hristiyan mı? Ayşegül de elbette Hristiyan baba. Bekir tekrar ensesini kaşıdı. Ama Ruslar gibi Hristiyan dep zannetmem. Onlar Hristiyan olsalar da, herhalde başka türlü Hristiyanlardır. Şimdiге kadar ikisinin lakırdısını ses soluk çıkarmayıp dikkatle dinlegen Esma lafka koşuldu. Sen sus Ayşe, çok gazete okudum dep bana babana ders vermege atılma. Günah değil mi, yavrularla beraber aşadılar dep bu meselege Çilbicihan kibilerin adlarını karıştırasın. Gazeteden hep böyle şeylerini öğrenir isen, bir daha gazet görmezsin. Ayda al pırtını da içine kır bakayım. Ayşe başını egip içeriye kırdı. Esma hocasına çevrilip, sana işçi керек değil mi dedi. Al onlarını tütünlerini ciştirip alğanca yanında çalışsınlar, ahırda da yatsınlar. Ayvan mı olar canım? Ya ne olğan? Yollarının toz dumanında yuklagan ahırga da şükür eter. Rusiye'de altın saraylarda yata ediler mi? Olarga ahırdan yer göster. Ya razı olmasalar cehennem olup ketsinler kelgen yerlerine. Bekir közlerini ken açıp karısına heyecanla baktı. Gerçek aytasın karı. Gerçek ya. Men sana ne de emir etken olsam, sen de barıp o kalamalaga emir et. Böyle dep meseleni anlat. Tütünlerimni tarladan ciştirip alganımca bana iki adam kerekdi. Ne yapacaklarını anlat. Küçügünkini ayrı, büyügünkini ayrı. Kendilerine kaç para vereceksin? Bu kadar. Ama işlerine göre para. Hesapını çok köterme. Aşayacaklarını, içeceklerini, soframızda ne olsa işte olğanı kadar paylaşırmız. Sonra hayırda yatacaklarını. Burada vesselam. Yaxşı etip anlat, bazarlık yap ama çok köterme, işke göre para. Anladın mı? Yaxşı laf et, aydı. Bekir ağa elinin yan başına urdu. Ey, bana komandan gibi emir etme. Men işimni bilem. Rusiye'de altın saraylarda yattılar mı? Kayırını göstersem o yerde yatar yuhlarlar. İşlerine göre para veririm. İstemeseler cehennem olup ketsinler kelgen yerlerine. Men işimni bilem. Sen evge kir, aydı. Bekir sofanın tahta basamaklarından indi. Ağır adımlarla yerge kuvvetle basarak adımladı. Eki Rus'un yanına ketti. Yanlarına kelip toxtadı. Kokusunu eski zenginler, mal mülk sahipleri gibi gururla kabarttı. Mıyıklarını burdu, karısının dediklerini Ruslarga gur erkek sesinin tekrarlamak istedi. Fakat sesi içde çıkmaydı. Yavaştan başını egdi, artık mıyıklarının uçlarını da burmaydı. Mıyıklarını azaplı bir adam gibi çekiştire, elleri mıyıklarına köterile, andan kokusundan yanbaşlarına ine, sıkıntısını belli etken közlerinin Ruslarga baka ne diyeceğini bilmeydi.
Карысынын сөзлерини русларга текрарламак үчүн текрар догурулмак, өзүндө бир куввет булмак истеди, буламады, жесаретленип оламады. Эллерини саллады ичинден: шымды калктын факыр фукариге кибарлык көстөрмеге Бекир, деди. Өзүндө Сабанжы оглу Сабанжы дегилсинби? Утан, Бекир, утан. Яваштан эгилди, ихтияр руснун элинден кисесин алды, бир тутун сарды. Сөз ачмак истей, ама ичде ачып оламайды. Лахырды да тутун тарласындагы ишке окшой. Бир башлаганжы. Башласан автомобиль кеби патыр-патыр кетер деп тушунду. Ама насыл башлажак эди? Заваллыларга акырда айванларынын янында ер көстөрмек меселеси жүрөгүнү кемирээди. Каршыда 4 көзлүү, софалы эви турганда барып акырда айван күбрелери янында ятыңыз деп айтып боламаз эди. Бызым эсмада, ама да карыя. Олмады дедими, тамам. Юмругуну ташка урса сууну чыгарыр валлайы. Аягыны тиредими, бир табанлык ер бермес. Берекет сачу узун доган. Эркек докса эди, Султан Амитни бастырыр эди. Эрифлерге софа кенарындагы бош оданы 2 аптага берип оламаз эдими, жоксам? Чебирилип, умутсузленип софага бакты. Русларнын озу ерине Эсманын лаф этмесини ойлоп бир эсти эдики, ама карысы софада жок эди. Софада болса биле эвнин эркеги турганда меселени кадынга ал этмек мунасып дегил эди. Элинин мыйыкларыны бурду, кокусуну кабартты, ама лахырдыга вакыт тапып жетиштирамады. Ихтияр рус текрар Бекирнин аякларына сарылды. Господин, бизни янына алажаксыңбы? Бекир яваштан жооп берди. 2-3 апта үчүн мага 2 адам керек, амма. Көңлүңдөн не копса разымыз, господин. Көпегиңе ашатканың кадар аш бер бизге, господин. Олурму, жаным? Олур, господин, сенин эр бир ишиңни япармыз. Ама бизим эв бираз калабалык. Калабалык дегил, ама. Ахыр темиздир, өзүм темизлерим. Биз жол кенарында ятармыз, господин. Олурму, жаным? Шу диварнын түбүндө ятармыз, господин. Олурму, жаным? Я да ахырда айванларнын янында ятарсызмы? Эбет, господин, изин берсен ахырда ятармыз. Сенин ахырын бизим үчүн алтын сарай, ойлойму, Иван? Охо. Ахырны биз темизлермиз. Айванларга мукайт олурмуз, ахырда айванларнын янында юклармыз. Затен өзүмүз да айван кебимиз. Сенин айванларың бизден темиз, бизден жакшы, ойлойму, Иван? Охо, ойле. Бекир яваш аякка турду, энсесини кашыярак русларга бир да буюк бир диккатнен бакты. Булар фена адам дегилер, курсакларыны тойдурсам 2 аптада дүйнөнүн ишини япарым. Тарланын ишини битиргенимден эвнин сачагыны тамирлерим. Оларны 2 апта ерине 3 апта чалыштырсам, дагдан кышлык одунда кетиририм, акырга убалап коярым деп тушунду, эгилди, элини ихтиярынын омузуна койду. Яхшы, Аллага шүкүр, шымдылык өтмегimiz бар, ама рахымыз жок. 2 апта кадар янымызда калыңыз. Курсагыңызны тойдурарым, акыңызны да жакшы өдерим, деди. Ихтияр рус текрар Бекирнин аягына сарылды. Спасибо, господин, спасибо. Сен бизге өтмек бер, биз де сенин ишиңни япайык. Ара-сыра бугазымызны сылатмак үчүн бизге рахы да керек, ама рахыны биз тапармыз. Иште чубалымда да 1-2 шише бар, ilaç жерине сакладым, господин. Бекир меселенин бойле ал олганына себинип, русларны софага давет этти. Караңгылык чөккен, коз карарган эди. Аюдагынын үстүндө доган ай Кара деңиздин сууларында ойнай эди. Бекир каламаланы, Ихтияр руснун ады окунден соң каламала калган эди, акырга алып келди, дивардагы фенерни якты, ятажак жерлерини көстөрдү. Баба огул софада ашларына ашар экенлер, оларны раатсызламамак үчүн өзү да ичериге кирди. Эвде капылары бири-бирине ачылган одалар бош ве сессиз эдилер. Бекир караңгылыкта элини узатты, мукайтлык нен масаны арады, булду, сердик якты, лампадынын жам карпызыны көтөрүп лампадыны якты. Дивар янында Айшенин карысы бир төшекте татлы-татлы юклай эдилер.
Бекир оларға бақаркен себебini білмеген бір ғұрурға толды. Коксуны ифтихарник кабартарақ, көзлеріні оданын диварларында, рафлардаки саандерде, кілімлерде кездірді. Чемберлі сандықларға, кереветлерге, мендерлерге бақты. Соңра назары төшекте анасының янда юқлаған қызының бетінде тоқталды. Яваш-яваш адымлады, төшекке яқынлашты. Қызының бейаз омызларына төкілген гур uzun parlaq сырма saçlarını сипады, егіліп маңлайындан ұпты. Şu an karısı көзлерін açtı, fısıldar gibi. Bekir kir төшегіне деді. Bekir aynı fısıldının. Ya sen деп сұрады. Meni bırak kir yatak odasına. Sabahleyin erте тұрacaqsın, tarlada da dünyanın işi бар. Ne iş bu? Da gecenin başı. Төшегіне кір дедім саңа, işimiz başımdan aşıp yata. İşіңні kalamala yapacak деп белейсің ма? Esma көзлерін қапатты. Bekir қарысының сонки сөзін айтқанына emin olup, индемейіп yerindен тұрды, kokusunu қабартты. Çevrilip tekrar divarlarga, raflarga, sandıklarga bir көз ташлады. Odanın güzelliği içinde ferahlıkla doldurdu. İnşallah saçakını da düzeltirim деп düşünerek pencereye taraf adımladı. Пердені сәкенден көтеріп, sofada аш ашап отырған Каламаланин Иванға бақты. Eşlerinin tamam kızgın vaktinde olarını menim evime Allah'ın ozu yolladı деп күлді. Pencereden çekildi, төшекке tatlı yuhlagan kızının karısına baktı. Sonra yarınki işlerini düşünerek yavaş-yavaş söndü, lampadının ışığını kıstı.